sad imamo malo duži uvod. Nema problema. Ja ću biti vrlo kratak. Molim vas. Poštovana porodica Anastasijević, vaše ekscelencije, poštovani prijatelji, drage koleginice i kolege. Dobrodošli na svečanu dodelu nagrada za istraživačko novinarstvo, jubilarnu 20. NUNS je 2006. godine osnovao nagradu za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu, želeći da istakne veliki doprinos specijalizovanih novinara javnom interesu, pre svega u razotkrivanju organizovanog kriminala i korupcije. U protekle 2 decenije nagradu su poneli brojni novinari i novinarke i mnogima je ova nagrada bila prva velika javna promocija i, verujem, pravi podstrek za dalji rad i nove nagrade. Od pre 5 godina nagrada nosi ime naše kolege Dejana Anastasijevića, koji nas je predano napustio 2019. u svojoj 57. godini. Dajući nagradi njegovo ime, NUNS čuva sećanje na izuzetnog novinara i čoveka, eruditu i borca za istinu i pravdu, koji je istraživao najtamnije tajne ratova 90-ih i njihove podsekače, profitere i izvršioce. Dejan Anastasijević je prava inspiracija, verujem, za sve koji ponesu nagradu sa njegovim imenom, da i dalje istražuju, neumorno, hrabro i držeći se novinarskog kodeksa, ali da se i dalje edukuju, da šire svoje vidike i unapređuju veštine, baš kako je to radio Dejan. NUNS već 20 godina povodom Dana slobode medija ističe značaj koja istraživačko novinarstvo ima za razvoj novinarstva, kao i za demokratski razvoj našeg društva. Ovom nagradom želimo da podržimo i afirmišemo novinare koji se na ozbiljan i profesionalan način bave temama od izuzetne važnosti za javnost. Proteklih 19 godina partner nam je bila ambasada Sjedinjenih Američkih Država i u ime NUNS-a želim da se zahvalim Američkoj ambasadi na dugogodišnjoj podršci i pomoći. Ove godine nagradu su podržale ambasade Kraljevine Holandije i Savezne Republike Nemačke i ja im se zahvaljujem. Ove godine imali smo veliko interesovanje za nagradu, stigla je 51 prijava, od kojih su neke sadržale serijal priča na jednu temu. Hvala svima koji ste se prijavili i hvala vam što držite do sebe i kodeksa novinara, što ste neumorni i hrabri i pozivam vas da u ovom nevremenu budemo solidarni i kolegijalni, da štitimo i podržavamo one među nama koji su najugroženiji i zajednički branimo našu profesiju. Žiri je i ove godine radio u sastavu Mirjana Jevtović, Gordana Igrić, Saša Leković i Branko Čečen. I sada ćemo Branko Čečen, koji je bio i predsednik žirije, i ja saopštiti njihove odluke. Krećemo od specijalnih pohvalnica. Žiri je odlučio da dodeli specijalno priznanje za 3 kolega iz 2 medijske organizacije koji nisu dobitnici jedne od ovogodišnjih nagrada. Fascinantna brzina s kojom su savladali veoma kompleksnu, ali najvažniju temu u Srbiji danas nije uticala na visoke standarde u njihovom neprekidnom otkrivanju ključnih činjenica onome što nas je sve grozničavo zanimalo, rekonstrukciji željezničke stanice u Novom Sadu i njenom tragičnom padu. Ukratko pokazali su zašto bez slobodnih i profesionalnih medija ne može da bude ni demokratije ni pravde.
za seriju izvanrednih priča, izuzetan profesionalizam u teškim trenucima za čitavo društvo. Specijalno priznanje odajemo Aleksandri Nenadović i Filipu Dudiću iz Nove ekonomije i Ivanu Radaku iz Forbesa. Molim vas da pričate. Bravo, bravo. Ja vam čestitam. Bravo. Sad ćemo jedno, izvolite se, jedno slikanje, između nas dvojice. Sada ću dati reč Branku koji će saopštiti šta je odlučila publika, je li tako? Pre nego što dodelimo nagradu publike, publika je glasala za jednu od priča u užem izboru. Hoću da kažem kao predsednik žirija da nam, drage kolege, niste baš olakšali posao ove godine. Nikada nije slaba konkurencija u okviru ove nagrade, ali ove godine je bila zaista izvanredna, fascinantna. I posebno sam ponosan i ponovit ću Željkove reči na naše koleginice i kolege van Beograda, čije istraživačke priče postaju zaista izvanredni, oni postaju pravi čuvari interesa građana u svojim lokalnim zajednicama i to je velika sreća za mene. Vrlo sam ponosan na njih. Ove godine nagradu publike je dobila istraživačka priča. Kad vas istraživačka priča iznenadi i pokaže vam da niste dovoljno znali o svetu u kojem živite, pa čak i kad vas uplaši, to ne može da bude loša priča i ove godine je nagradu publike dobila priča koja je kao saobraćajna nesreća. Možda niste to hteli da znate, možda vam to nije trebalo u životu, ali ne možete da skrenete pogled zato što je previše važno. Kolege su nas odvele iza kulisa vlasti, gde nismo ugledali ništa lepo i dobro, ali su Bojana Jovanović i Stejan Dučinović iz Krika sa pričom Sky poruke borba u Novosadskom SNS-u oko novca i naklonosti Andreja Vučića uradili baš to za nas i dugujemo im veliku zahvalnost za to. Stefanovo, slikanje. Ode nagrada. Ode. Ovo je Stevanić. Stevan je na saslušanju u sudu, tako da drugi put. Hvala. Hvala. NUNS dodeljuje posebnu nagradu za uticaj na lokalnu zajednicu. To je ono o čemu sam malo pregovorio i na što sam jako ponosan. I ove godine nagradu je jednoglasno, apsolutno, iako konkurencija ne je bila slaba zaista, dobio tekst koji predstavlja šemu korupcije. Korupciju je notorno teško dokazati, čak i pokazati, je li tako, ali ovaj tekst je toliko kompletan i na takav način nije ostavio jedan važan kamen nepreokrenut da je on danas skica za istražne organe i optužnicu protiv gradske čelnice. Ovogodišnja dobitnica nagradu za najveći uticaj na lokalnu zajednicu je Tamara Radovanović iz Južnih vesti.
za tekst Milioni za 2 firme u poslednje 4 godine SNS vlasti u Nišu. Bravo, Tamara. Sad ću ja preuzeti i krećemo na 3 glavne nagrade. Zaista ove godine žiri imao, kao i svake godine, težak zadatak. I evo, 3. mesto, kaže, nema savršenih priča, ali ponekad neko napiše takvu posle koje niko više nema pitanja, zato što su svi odgovori tu i to je najbliže što novinari mogu da priđu savršenstvu. Ove godine 2 kolega napisalo su, po mišljenju žirija, jednu takvu kompletnu priču kako bi svako s ponosom nazvao svojom. 3. nagradu za istraživačko novinarstvo u Srbiji ove godine dobili su novinar Saša Dragojilo i Javiša iz Birna za priču Optužbe za ratne zločine nisu prepreka. Srbija 2024. povećala izvoz naoružanja Izraelu čak 30 puta. Bravo, Letina. Za sve što radi. Bravo. Kada vas istraživačka priča iznenadi, pokaže vam, znate ovo, 2. nagradu je dobio Krik za istu ovu priču. Ja samo mogu ti zagrli gledati. Ajde, molim. Hvala. Stevan još nije stigao. Imate 2 identične slike, ali dobro. Trebalo je da se presvučem. Najduže se zadržim. Hvala, hvala. I prva nagrada, priča koja je ove godine pobedila, je u jednakoj meri zastrašujuća i kompletna. I društvo koje može da proizvede takve priče i takve novinare ne može biti bez nade u budućnost. Ironično, to je priča o onima koji pokušavaju tu nadu da ugasi. Prvu nagradu ove godine osvojio je još jedan novinar Birna, Aleksa Tešić, za priču dokazano BIA hakuje telefone aktivista. Molim Magdu Anastasijević, Dejanovu ćerku, da uruči prvu nagradu. Hvala redakciji, hvala partnerima na ovom projektu, hvala žiriju. BIA je digitalizovala, to je digitalizovana i pokušava na sve načine, najsavremenijim, najsofisticiranijim sredstvima da uguši glasove koji se dignu. Sa tom opremom dolazi odgovornost, a tužioci su, nažalost, i dalje u svojim džemperima. Poslednja brana izgleda ostajemo opet mi, novinari. Hvala još jednom. Da ih pozovemo sve slike. Da. Ja sada još na kraju želim da pozovem sve nagrađene, napravimo jednu zajedničku fotografiju, da vam se zahvalim svima koji ste došli da uveličate ovu svečanost i da verujem i da će koleginici i kolege u narednom periodu pokazati ovu dozu hrabrosti, istrajnosti i ja zaista se divim vama svima koji u ovako teškim vremenima istrajavate. Nažalost, spisak dobitnika ove nagrade iz proteklih godina poklapa se sa spiskom
novinara koji su najugroženiji, koji su najviše targetirani i napadani. I to je na neki način potvrda koliko dobro radite u interesu javnosti i u interesu naše profesije. Sve nagrađene da se zajednički slikamo i pozivam vas da ostanete na koktelu i da još se družimo i uživamo u ovom danu. Hvala vam.